Jesus halomoris fali feto faluk ida nia oan mani. Lukas kapitulo hitu versiku sanulu resing ida to sanulu resing hitu. Ia sidade ida ia fatindok narang nain. Ia ema ida lauda dauk ia dalam pas sidade ne. Nia mak Jesus. Ema lubumbot mus la oto irniam. Ema lubumbot ne incluimos Jesus ne discipulus sira foin hare Jesus kura atan feto ida holia fondet. Nune Jesus hatudu ninyak bit no ninelaran dia. Bahira sira lao hak basic basi dade nain. Sira hanoin karik sira sei hare Jesus hatudu tang ninyak bit no ninelaran dia. Tebes duni la cleurtani ida ne acontece. Enquanto Jesus so ema lubung ne sei do kela husidade nain, ema lubung bot ne be lao da daun ya dalang, sira tanis holian makas, sira halerik ho triste. Feto falu kida lidera prosesaun ida ne. Nia kruk o triste, nia matamben suli hanesan mota. Ita bele haren nia hanesan ema ne belakon esperanza total. Ia nia kotuk ia mane nai hat ne belao hamutu konene. Sira hulan hela kaisaun ida. Feto faluk nia oan mane mesak nia mate ising mak ia kaisaun nia larang. Feto faluk nia fuan rahun tebes nia lakon ona esperanza hotu. Nenek prosesaun ne muda bebek ba oin tuir dalang ne besai husi sidade. Sira halerik no tanis makas na fatin. Lak leurdeit, Jesus no sira ne bela o hamutu konia hare hetam prosesaun funeral ne. Sira hasesaan keda susi dalang ne atu fofating ba prosesaun ne. Bahira sira re feto faluk ne benia on matene, sira hotu hakru ko di hatudu respeto. Ema hotu hamriki adalang nining, so ema idadit maklai. Jesus na fating hamriki adalang klaran, ia keras feto faluk ne nia oin. Bahira Jesus hareti a feto faluk ne, nia fuang na kuno kompaisaun. Nia lolo lima ba feto faluk ne, ikulia ba feto faluk ne homamar. Keta tanis. Tansanya dia keta tanis ba ema ne belakon oan. Dala rumah lia fuan sirne halo feto faluk ne konfuzaun kahirus. Mai be Jesus la kolia sala. Jesus bele kuliah hanesang ne tambah niamak ida nebe iak bit bot no nia hatudu laran diak ba ema selu. Mane sira nebe hulan hela kaisaung ne mos para. Sira hatudu onyak fodak. Sir ladung hatene saida makato kontese. Sira senti konfuzaung liutan. Banyira sir hare Jesus lao liutia feto faluk ne. Iak basic an ba kaisaung ne. Nia lolon nia liman honenek ikona kaisaung ne. Feto faluk no ema sira ia neba hotu hak fodak tebes. Tui lolos ema nebe sira la konyese, la bele kona ema mate ne kaisaun. Depois Jesus kolia holian makas hanesan rai tarutu. Nia dehan, haderba. Hodi hatete lia fuan haderba. Ba mate isin ia nia familia sir nia oin. Ni la los ida. Taba ema mate la bel hader fali. Sira mate ona. Mabe kuando Jesus kolia lia fuan sir ne. Nela os lefuan salah. Tambah Jesus mak ida nebe iak bit bot no Jesus hatudu laran diak ba ema. Rona ida ne, mane sira nebe hulang helane hanoin. Oinsa ema nebe le kuliah nune. Sira hanoin atu hatung kaisaune no dudu tia Jesus. Maibe, i momentu ne sira sente kaisaune bok an. Bahira sira foti matang ho di hare, a final feto faluk ne nia oan mane tur ona. Nia komesa kuliah basira. Ema lubumbot ne komesa hakilar ho hak solok. Bahira sirare katak zoben mane ne lamate ona. Nia moris fali. Jesus hatudu katak nia iak bit ho di halo moris fali ema husimate. Ema lubumbot ne hare. Bahira mane sira hatun lalais kaisaung ne. Sira admira ho di hare Jesus lolo liman ikair la barik ne liman. Ho nenek Jesus azuda la barik mane ne sai husi kaisaung ne no hamri kiarai. Depois nia lori la barik mane ne banine inan. Feto faluk ni hakuak nia oan ho cuidado. Nia nunca imagina kata kida ne bela acontece. Nia hanoin dala rumah nia mehi hela. Mehi nebe furak tebes. Ia momentu nia hatene ho klaru kata kine liman kona duni nia oang ne. Laloran hak solok nian falung nia. Jesus hanoin tebes feto faluk ne. Nune nia fofi la fali feto faluk ne nia oan. Oan mane mesa. La kleurdeit
Lia festa nian halo na kunu sirnya fatin. Siraha kilar basa limang no hak soito kontenti. Siraha klalak no hahiba maroma. Siraha noin fila fali saida mak sira foin hare. Idane halo sirnya fuang na kunu hak solo. Jesus hatudu ne larandiak basira ho manera nebe extraordinario. Liutan idane siraha re ona katak Jesus ia poder bot li buat hotu. Nia bele halo moris fali ema husimate. Tambane siraha hiba Jesus ho hak solo.